گل من مهبانك هي كونها بأوايك زنديب مرا آمادية دهندري شاهية دا رزدار بنجوين علي هفسروكا دادگاه پاراستنا پیمانا جواكي دما خوش با سالوگرا حفتان آره و بریا خسر دامزراندن آویل و پیروز دکن رزدار بنجوين از دخوازم يعني دوان كيليان دا جخوا همري و بریا خسر و همون نرين الودره بتسبليبونا خلقن هرمي حفتمين سالوگرتي پیروز کرن يعني ایرو 7 سال درباس دبن درباسی هشتان دبه خباتن ریوبریا خسریان جی پلان ریوبریا خسریان کو دینانا پیشا خوش بو سالا هشتان و لتوهیا سوریه و بچرنگی با دەستپێکی ئەمژی سالڤەگەرە هەفتەمین یاری بە بەریا خۆسەر لەوە و لە هەموو گەلێ باکوور و ژلاتی سووری پیرۆز دکن دە هەمان دەمێدە لە شەهیدên کۆ ئۆغرا پێکانîna vê projeya netewî demokratîk û damezrandina rêveberiya xweser di oxirayê di jiyana xwe ji destan em li wa jî pîroz dikirin û hemî temeşevanên we jî pîroz dikin ji xwe rêveberiya xweser ev 7 salin pey xwe hêşt 7 salin ku ببین اراده گلی باکور و جلات سوری ev rêveberiya hat damezrandin girîngî û wateya wê jî di vê rojan de jî pir girîngî rastî ku gelê bakur û jilatê Sûrî li hemberî hemû êrîş û dagirkerî û gefên got îro ro li bakur û jilatê Sûrî tên xwarin jî rûxmê wê jî karî bû saziyên xwe rêxistinên xwe bi nava rêveberiya xweser di ava bikin û hemû pêkhateyên bakur û jilatê Sûrî jî cê xwe di van saziyan bigirin ji xwe îro salvegera rêveberiya xweser li Reqayê tê pîrozkirin bi amadebûna sazî û dezgeh û rêxistinên sivîl rêxistinên jin bi hemî pêkhateyên bakur û jilatê Sûrî Ereb Kurd Siryan Aşûr Tirkmen hemî pêkhate hemî rengê xwe cil û bergê xwe hatine tevlîdê projê bûne tevlîdê şahiyê bûne ji xwe salvegera rêveberiya xweser yanî ji bo sala pêşiya me de jî proje û planê wê jî pirin yek jî rêxistinbûna gel rêxistinbûna saziyên xwe xurtkirina saziyên xwe ji xwe min dizanin di bakur û jilatê Sûrî de jî di 2024 de jî hevpeymana civakî got bi destê hemû pêkhateyên bakur û jilatê Sûrî hate bicihkirin maf û azadiyên hemû gelan di vê dekê de hate bicîhanîn destkeftiyên ku şoreşa bakur û jilatê Sûrî bi dest xistin jî di hundirê vê hevpeymanê di jî girtin ji bo pêkanîna hevpeymana civakî ji bo avakirina meclisên hevpeymana civakî jî kar û xebat tê meşandin باشه جبوکو اف خبات هانیان جیم دکان بیشن نمونه رêveberiya خسر و تاکو همان سیستما پیمانا جواکی لتوهیا سوریان جی سوریه کن ناوندی ور آباکرن خباته کی چاوا ج ام بیشن جواتی خواستن یان جی جنو نرین رêveberiya خواستن کو بکاربن به سیستمی چاو کو حال رقای همو پیک هاته بهدورا لهبدود جوین او الودری بهور بی روج پیروز دکن تاکو اف سیستم ور پیکانین چتی خواستن هین زیاده تر الان مع تكمله حفلنا ومع شخوا جبو پێکانینا سیستەما rêveberiya xweser li hemû Sûriyê armancekî me yî serekeye şxwe rêveberiya xweser wek nemuneyê projeya netewa demokratîk ya ku li Cizîrê dest pê kir piştî li kantona Firatê li Efrînê heman demê piştî rizgarkirina alanên men bi derê zor Reqayê ev rêveberiya xweser hate damezrandin bi sekin û îrade û baweriya gelan ku bi hev re dikarin jiyan bikin dûrî ku netew dewlet an dewletên despot kar yanî sîstema xwe serwer bikin ser van civaka îro em dibînin civak bi xwe xwe rêve dibe saziyên xwe ava dike ewlehiya xwe bicîtîne hêzên xwe yê cewherî hêzên parastina ewlehiya hundirîn hêzên parastina wekî hêza Qesedê dana avakirin ku îro ro li bakur û jilatê Sûrî aramî û istiqrarekî ku ji bo tevahî Sûrî bibe nemûne tê nîşandan rastî jî hewildan ew e ku em jî bi pêkhateyên Sûrî tevahî rêkaribin nemûneya rêveberiya xweser li tevahî Sûrî jî bicih bikin îro em dibînin êrişên sîstema veguhêz an hikûmeta veguhêz li ser
حمی سوری سیستمکی وکیا بر ناوندی یک آل یک اول یک نتو به فرز دیگه لی اندبین نمونه باکو رجلات سوری به همو رنگ خود کاره شونا به سیستمی آن شونا سیستم ناوندی جی کار به جه بگره و همی بکاته لکویده که دبنج بارزگه سوری دن سویدا به ساحل به اورتا سوری به همی دورا دکاره وکی نمونه بگره دست بو اولهی و آرامی خوشی بگره دست بو کاره به خواری خستن بک سازی خو آوا بک او خو جدرفتن و امکانی کو هایی امکانی جواکی سود ورگره راستی جی ام هر دم دبیجن ایرو مافی گلان گرکی وره پاراستن انجا گل بخوا بی مافی به پاريزه د سیستم د دولت هذا مافی گلان نهاتی پاراستن لی ایرو رو د سردمانو د ودنا وان قیران او کاوسکو ل سوریه ل رجلات نابینته جین ایرو گل باکو رجلات سوری اثبات کرگو دکاره به نمونه که ج دموکراسی وکهبی آزادی به پیشنتی جن و جوانا بکاره به راستی جی به نمونه آهان بکره و ماینده بکه بله گلک سپاس بنجوین علی هفسروکا دادگاه پاراستنا پیمانا جواکی لگل ما آمده بول رقای ساعت خوش سپاس جبونر خاندنین و سپاس بوش